Bangkrut yang mah iya. Bisa-bisa yang miskin yang iya. Aduh, tabungan ngenes beak di. Mana komeng, rem jadah doangan. Wah, ayo na gajian si Poster. Kemana bahas ya? Bangun seneng amat sih Poster. Sedang, ya ada sia. Gawat baik. Wah, ayo na gajiannya Poster. Pantas panen. Banget sih gajian. Nu aya aing buntung. Alhamdulillah. Tuh bagus loh Ustad. Ayo laku pesat mah. Belum bisa gajian yuk. Boro-boro ngaji sia komeng. Ih. Aing nya serang ngehesa ye. Ieu kumaha carana ye? Urang kudu boga duit cepet ye. Hutang aing ngajal ye soalnya meuli pupuk eta ngutang heulan. Ih, ya. Kesem mau ka gajian ku sia. Oh. Gara-gara sia aing bangkrut aing mah. Oh. Hei, belanja. Pulang aja we ratu Poster. Dendit nyokot gaji mah ayo. Gajian di mana? Aing pusing ye. Orang